Hagajinga lakai Serie A pedengga Roma Persia ika Atalanta. Haba pai syakana kecing lakai baru Atletico kenhon kia kait tamar sigol. Ada bukut kecing lakai. Hagawai pat kecing lakai pedengga Napoli Persia ika Lazio. Hagana kecing lakai ke Lazio kala khur ka nam job. Hadin bagalala ben pelim ya ke Napoli da Arlanan. Hagajinga lakai Premier League pedengga Brentford Persia ika Fulham. Haba pai syakana kecing lakai baru Atletico kenhon kia kait klem la ben Khyrwit. Ada bukut kecing lakai. Hagajing lakai pedengga Tottenham Persia ika Brighton. Hagana kecing lakai baru Atletico kenhon kia kait damar argul. Ada bukut kecing lakai. Bari gol penia kait ya Brighton kala yo ben Thep. Hashwa ben kut kecing lakai. Kata hak menit ke kendai peu plusan. Hagajing lakai pedengga Leeds United Persia ika Wolf. Haba pai syagana kecing lakai ke Leeds United kala khur ka nam siop. Hadin bukalala ben pelim ya ke Wolf dan lailanon. Hagawai par kecing lakai Premier League pedengga Chelsea Persia ika Manchester United. Hagana kecing lakai ke Manchester United kala khur ka nam siop. Hadin bukalala ben pelim ya ke Chelsea tashigul lanon. Bari hagana sigol la yo ben Thep haga menit ke basau peu lai leng bau kunha. Hagajing lakai MLS pedengga Colorado Persia ika Inter Miami. Pada hagana kecing lakai lawan ban Saki hadu nyau peu san Hajar Praspa ar peu saungot Khyrwit football. Haba pai syakana kecing lakai ke kenhun lakai Messi ke Inter Miami. Kala khur ka nam job hadin bukalala ban pelim ya ke Colorado da lai la ar. Pada hagana kecing lakai Messi uliyo ben Thep ar gol naga benta ke Inter Miami. Maleng bagana kecing job ke Inter Miami kala kiu syaka kerdan ka baar hakami ikhen point. Hagajing lakai Copa del Rey final pedengga Atletico Madrid Persia ika Real Sociedad. Haba pai syakana kecing lakai final ke Real Sociedad kala yo ben Thep ya gol ke banengkong tang haki khat sau second leng bau under. Henry haga menit ke bakat kendai Lukman oleh yo ben Thep ya gol penia khai nak benta ke Atletico Madrid. Pada syua ben kod ke kela step kata ke menit ke basau peu san plus way ke Real Sociedad kala yo biang ben Thep ya gol pentam leng ba ke penalti. Balakan jiat do Michael Henry haga menit ke prapeu sau Alvarez lo ben Thep ya ke gol penia khai nak benta ke Atletico Madrid. Badai ke penalti shootout ke Real Sociedad kalala ben pelim ya ke Atletico Madrid da sau lalai bari ora ya ke 6 ladu jong ke Copa del Rey benta ke Samoy.